Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Apay ngay ba daw, si kamot laeng ang tinakaipaturungan day ta electric fan. Kita mga kalkalindoosan na ka. Ay, di mo ipatulungkin ka, Si kalaengan, ti may mayat. Sakit di tilok-lok ko, ma'am. Na. Apay ngay ngayon nalam day ta electric fan. Siyak lang, ti mabalin nga electric fan, tuyang. Ay! Di mo ipanaw day ta badaw! Isublim day ta electric fan! Ay, gumatang ka mo, titibukod mo nga electric fan. Nga Agap apa kanumot da kabadong kan marituyang. Apay nga agap apa damanan? Pagap apaan da kano te electric fan da. No asino ti rumbang amang usar. Katduhada ko maaamang usar Saan da nga ron nga agkinkin na awatan? Ay, awan awan tinasaya at amapasamak no kasta. Kita amon ni. Ay, sos. Pagin inagawan dan jay electric fan. Pagginginuyudan dan. Ay, unay lakit din dagita nga agasawa. Kukwak da ito electric fan, tasyak tigim matang. Anyasi ka, siyak, tigim matang. Itod mo kanya. Ay, sana. Saan ko nga itay? Apay aginuyod mo. Napirdeng. Basol mo Kunak tumangamin nga itod mo kanya. Ay, unay kan tuyang. Anya pa yan nga, ti usarinta. Agtartariman iti electric fan. Washing machine. Tibay kandat dumapay anatataal. Ni kwarog day jay. Kwarog! Aw, apay tataba daw. Umay ka ditaw, taday patarimaan may. Anya ti patarimaan yaw. Ipatarimaan ko da ito'y electric fan, aginatang ko. Anya ginatang mo? Katwan, kukwak mo't atalaga day taon. Ay, kukwa. Aguray kayaw. Agdal na kayaw. Kasano amatarimaan ko day ta electric pan yaw. No kastamot nga agap-apa kayaw. Talaga mo't akukwak day tao'y kwaraw. Ay, kukwak tuyang. Agulimag kayo kunakmait. Jak tarimaanan day to electric pan yaw. Sige kayaw. Agulimag ka, tuyang. Sige, kwaraw. Tarimaano mo. Basta agulimag kayo Ta saan ka makakonsentrate amang tarimaan. No kastang agap-apa kayaw. Agtartarimaan kagayam iti naperding appliances, kwarog. Wine kagawad. Nalaingak nga agtarimaan Apay, at da ipatarimaan mau. Ay, awan magkide. Nalakalang ti singir kaw. Oray man nalakan, awan ti iparepair kaw. No addan tumaperding nga alikamam. Ipatarimaan mo to kanya ka. Wen no kasta, natarimaan mo ta electric fan da marituyang? Una, natarimaan kaw. Manungay timbayad da kang ka. 5 pisaos. Tinawaran da pa'y 2. Anya? Kung nagtumot kan kakagawad, nalakalang ti singir kaw. Agawid akong maray, tainak pa'y aglutaw. Nagsapa kamutan nga agluto, marituyang. Nalawag pa'y laang Tapno makabuyak iti telenovela. Kasta aya. Wen maray, iso nga agawid akaw. Ay kat, sige Nasken ama unaak ni badungkaw. Makiinagaw tumanen day jay. Badaw.
Iluto kan. Sakbay ang nagluto agbuybuyakan iti TV. Ita, nakaluto akon, agbuybuya ka pailaan. Kano ka nga'y amalpas? Agpatpat na. Anya, Isu apanawan nak dito. kaya't ko nga rod magtagbuya. Nene. Apa ang nagtugaw ka? Ay katagbuya akmat Mayat ka man, wano saan. Anya. Ipasublat mo day tatiba. Nene. Apa nga ngayon paturong mukin ka? Ay, siyak tagbuya. Ay, siyak. Ay, sos, di mo agawin na. Siyak lang, tagbuya. Na, ay sos, apay ngay, Chinese mutang. Nay, tsak maawatan ng tisauna. Ay, basol mo Nene. Ay, sos, Napirdain. naidapan. Ay, basol mo. Makin inagaw kan to mga mal. Ay, una yan. Ay, ni Kwaraw. Ipatarimaan ko kinkwa na dahito tibek. Kwaraw! Ay, pari badong. Awan ni Kwarog. Ay, kasapulak kumakay. Apay ko mga minaya. Ipatarimaan ko dyan na pirdi at TV may, maray. Ay, naperde? Win nga raw. Ay, dayjay tumod at tuyang. Makin inagaw ngagbuya. Pusipos sa pusipos. Hindi kwan napirdain. Ay, unay kayon, pari badong. Ay. Apa kayo nga apa? Ni tuyang maray. Ala, bayam, tanuumay ni Kwarog. Ibagak ang mapanatarimaanan ti TV yo. Sige man, maray. Taagbayadak. Uray manaw. Kwarog, mapankantuman ijay balay da pari badong. Apay, antay. Mapan mo tarimaanan jay TV da. Sige, antay. Mapana kita mo't laang. Manugayam ti baybayad daken ka. Nalaka lang, antay. Ay, singiram ida itinangina. Narigat ti agtarimaan iti TV. Wanantay. Nang runa kat home service pa'y. Tartarimaanan ni Kwarog JTV may maray. Nay, kunak man numapan agkarpinteraw. Taragadi kan martilyo mo't awit na. Ay na, sapay la ko matamatarimaan na JTV may. Tanay, inchik mo tinti sa una. Ay sos, narigat at tarimaanan day ta. Kabailan na. Sapay la kumangarod at matarimaan na. Babaen ka dagiti ragaday kan martilyo na. Amaw, dahito'y tibek, Kwaraw. Ginatang ko pa, hindi panawin ti gubat. Ha? Hinulugak jay hapaw, nagayam ka. Hoy, isumot lagayam nga nagdaan ay. Nalagda da ito, Kwaraw. Jay lang panang pusipos ni Nana Matuyang tinakapirjan na. Nalakalang at tarimaanin day taoy. Tarimaan naman. Wine, kumplito akiti gamay tapang tarimaan. Ha? Kasla ka mo mapanagkarpintira. Saan? Napatpatag da ito'y tibek ngam ni Nanam Atuyang, Kwaraw. Isuanas ka na matarimaan mo. Matarimaan ko day taoy. Sige nga raw. Mapanak pa'y maturog biay. Inton makaringa, natarimaan mo, Arigla daw, tataba daw. Natarimaan nga tan ni Kwarog JTV may. Natarimaan nan nagbayagan di tabalayo. Dito yak pailaang tanay. Siyak tumanin ti pagbayadin ni Badung ka. Na, adda nga tamat ibayad na. Ada? Pati pagbayad, agpinpin na to dun. Kayo pa'y. Ikaw? Madi ko na talaga. Nay, Ne, apay Kwaraw. Apay nga agsangit kamutan. pinagsangit na kansama ni Kabadaw. Apay ngay. Diyak to kayatan ti mapanagtarimaan iti appliances yaw. Kaapay nga raw. Kita nyo man dito yung bayad na kanya kao. Ha? Day talaan? Sa nga pulo apisaos. Bariyak pa ka na oh. Na, unay madaytan. Diyak la ko man tinartarimaan JTV yaw. Adamot kwarta ni Badung ka. Apay nga rod, aday talaan nga timbayad na. Anuwak ngay dito yung asa nga pulo apisaos. Awan magatang na.
Aw, angay. Kanya tiket asawan day 15 pesos ngayaw awat mo kwaraw. Hindi talang timbayad kanyak ni tata ba daw? Anya! Makapasangit. Ewan nga ron. May sursurot ako nagsakit. Tinariman ko matitinasaya JTV da. Kompleto ka iti gamit. Ada martilyo, kinragaday. At dapay paat kan katama. Kita emanday ta. Jesus. Hindi ito lang timbayad na kanya. Kurang pa nga igatag mo itikinday. Jakon kaya tiag tarimaan. No ada maperdi agamit da. Nagkunang amin ang mapan ka ijay. Uray agan ano da. Talaga asahan ako na mapan. Ay, apay ngay. Inyon kumatanday tatibay. Di mo't agandaran. Pampagaman. Di mo't latagunay. Puyotam man. Anya, Puyotam kunak. lukluk kunak samat ba daw? Puyotam nga raw tapno agandar. Sigay, Pigsama. Kaskalasan, anangan. Nay. Dita, nagandaray. ha? No isardeng ko apuyutan. May daw? Puyotam manay. Sigay, Sige, kasta. Puyotam pay. Pigsam. hay, naibusan ti angas kaw. Ay, una yan. Si Mardeng manay. Si kamot at imang puyaw. Nagbait ka na maumumang amang puypuyot. Maibusanak nga rod iti angain. Ay, aguray ka man. Tapadasik man mat nga aglag-tulag tao. Barang iso ti kayat na. Mayat ah. Nag-unan to yan. Una, ngam no sumarden kang aglag to, may dipmal. Awan. Madi na ito tinarimaan ni Kwaraw. Kurang mga minjeng bayad mo. Nya kurang. Gusto laing. Aguray man. Tamapan ko man ireklamo kanyang na. Sana mabalinda ito yung aramidin na. Manglok-loko itipada na tao. Apay, napanan ni ka ba dong, Maray? Mapan na kano ireklamo ni Kwaraw. Ay, saan ayan ni Kwarog din ang tarimaan iti TV yaw? Wag, Apay nga reklamo na. ay na, di mo laam mo maray. Saan ang nasaya at tipanang tarimaan ni Kwaraw ijay TV may? Nangagmaw, di reklamo ko ni Kwaraw pare. Ewan, nakaturog ak. Yung nanggag ko. Nagbayad akmay. Saan namot ang natarimaan di TV may? Mabit lang Kwaraw! Angay. Reklamo na ka ni pare ba daw? Tadya tinarimaan mo at ibida. No saan mo apuyutan? Saan nga agandar? No saan ka alumagtaw? Saan nga agandar? Apay nga reklamo kayaw. Kat sa nga 10 pisos lang matimbayad yaw. Di maawat ka pa'y kano iti barya, pare. Saan na paikat nga inted di baryak pare? 5 pesos. Kita man angay. Kunak no piso lang ti baryana. 5 pa'y gayam. Agbayad ka ngamin iti hustaw. Tapno matarimaan met anasaya at JTV yo. Kurang aya, di imbayad ko pare. Kurang Ha? Idi tinarimaan ko ti electric pan yaw. 5 pisos lang ti imbayad yaw. Ngam nagpabarya kayo pa'y. Nangag mo pare? Saan gamin anasaya at tangar aramidan? Malah, Kwaraw. Ingka nga rodan tarimaanay. Tabayadan ka, iti kalalayngan na. Panunutag pa'y. Na. Apay ngay. Agas asukmutan di balay mi paray. Ha? Simgad sa amutan di TV may. Gapo iti kapupuyot ni tuyang kaw. Ha? Ay saus. Mapuranan di balayaw. Tataba daw. Ay, tatabadong! No kayat mo ti di kalidad a serbisyo, agbayad ka iti husto. Saan aday tamang laklaka ti amom? Ala, sige! Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung
bida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.